Bafowethu ziyabuya kumbuso wamaciko laphana-ke namhlanje endaweni-ke yaseThekwini-ke laphana-ke umfo kaNgcobo okungu-gay ayidedelile khona-ke laphana-ke. Okumnandi nakho abantu injabulo abayikhombisile isimanga emva kokuthi-ke uMthandeni adonse uSkhinkile-ke laphana-ke amlethe phambili stage-ke laphana-ke. Sikhumbule uSkhinkile-ke bekade u-MC-ke kuyona-ke leya ndawo. Kodwa uMthandeni-ke umuntu omle khona laphana-ke ku-MC wathi woza mfana sizodlala naye 24/7 edla abantu namhlanje kwalokho noma sibuye sibili-ke ku-YouTube. Abantu abaningi-ke bamjabulele kakhulu-ke uSkhinkile indlela-ke bam-appreciate ngakhona-ke laphana-ke izinto azenzayo-ke laphana-ke ko-TikTok-ke bakhombisile noma bembona live-ke laphana-ke ukuthi-ke bayamthanda. uMthandeni-ke akazange-ke achithe isikhathi umdonsile-ke wamletha phambili-ke laphana-ke badansa kwamnandi kwanje. Into engenza bafowethu-ke ngikwenze lokho sike sabona ey'nkundleni zokuxhumana-ke laphana-ke abantu abaningi bakhuluma amagama amaningi uSkhinkile, abanye bathi-ke laphana-ke uyinyoka, abanye basho amanye amagama khona-ke abamncomayo-ke bakhuluma ubuhle ngaye. uMthandeni-ke konke lokho akazange kunaka wakushaya futhi indiva-ke laphana-ke njengoba sike sabona-ke ukuthi kuyakuba khona ey'nkundleni zokuxhumana lokho. Kodwa uMthandeni-ke uyakholelwa kakhulu-ke kuSkhinkile-ke njengoba sazi bafowethu ukuthi-ke uyaphusha kakhulu, ephusha zona iy'ngoma kaMthandeni-ke nabanye abaculi futhi uyabaphushela-ke laphana-ke. Ungayena yethu uMthandeni-ke sikhumbule inkosi yamagcwama ikhiphile laphana-ke uyampushela-ke sike sabona futhi ephusha-ke ney'ngoma-ke zakhe uKhuza noMfo kaMpungose-ke nabanye abaculi-ke abakhona. Kodwa nje into ehlaba abantu abaningi umxhwele lapha kumbuso wamaciko laphana-ke uGay uMfo kaNgcobo ade ebize khona-ke uMthandeni edonsa uSkhinkile phakathi kwehlwele noma-ke lapha ko-MC emsondeza estage ethi mfana nayi 24/7 ingeyakho bafowethu ilezo.